Hello anak ko, ada mambarong nga video tay tatan. Na arati man ni ina yung mga ngawon, nga ngaweran, ken naimbag nga sa sangbayo dito ayan ti YouTube channel ko. Awan ti energy ni ina yung tatat ha. Malungkot ni ina yung tata, sad isuna. Madandanagan na ata. Dati mo aming coronaviruson. Apo nakabubutungan dati nga coronaviruson. Nakadato ti makikita jay Facebook nga matayon anak ko. Makakaasyan na mo kadagiti. Itatao nga nagpositibon. Dagita aming coronavirus nga mga itituti. Bad negative kanya tayo amin madandanaga na madilang pahi dito ayan ti Pilipinas ti ayan na mudilaki di all over the world amo tayo mo dayta ta madandanaga ni inayon ta baka mo ni inayo nagpositibon to na apo madandanaga na sabi ko matayad adayo ni apo day chay ta tarabayan na tayo ta kumama madandanaga na ata aduti na tayo anak ko nakataduti na tayo dito yung Pilipinas so madila nga dito yung Pilipinas do dito di all over the world pa aduti na tayo kasano mga amin ko natutuso mga amin ti tattao imbagada mga amin nga madirum-rumar ko ruwar na warda mga amin nga ruwar di maakaran damo da kadeta coronavirus natutuso damo ngamin kaya da mapanda agpalod ado nga rason nga rumwarda tapno lang makaruwarda ibagada da kita dadto ay nagboring dito balay min kaiso pagsayaatan tayo dati mo ti time nga makabanding tayo mo dagiti pampamilya tayon ko dagita daddo maawa natutuso dalat ta rumwar dalat ta maalarwar kay latta ngarwar ta maakaram kay kadata COVID makita yung anak ko ni madi pinakapag lipstick ni inayo ta madi na pay masangon ta ado nga ubaran madi ta kinadanag pa yun kadata COVID yun nga mabuy-buya dita TV kadado pay ti pag-aapaan na dita TV imbes nga data COVID ti kwa ko unda ko ma kadado nga issue nga sumsumro dita Facebook kada internet nga mabasbasa imbes nga data COVID ti pagtuunan dati pansin nagsauni ina yung mga ngawon dahil ka na sa kasano ka madandanagan ang mga amin sino mo amin ti madandanagan ka dati COVID apo kapinala ka ti matay Diyos ko madanagan na apay kadagiti kabagyami mo di sabsabali nga balaso taaw ta agan nagkirita auntie uncle lila amo nga agbuy-buya kay kadati nga video agan anad kayo protektaran nyo data bagbagiyod ta nadiyo baybay nga data bagbagiyo itinulong kay dita auntie uncle dati nga rodon anak ko inarami ko dati nga video ta bagbaga mo dagita natutuso nga rumrumwar kada kita balbalay da isyayo dati takno maamuan da amin uri Tagalogon da uri manida maawatan ng Ilocan pinta karan kumala kada kita nga rumrumwar te balbalay da dalaki di maisursuro war abakon da pwede te kaslama di makarwar te kwan te balbalayo ruwar ka dagito yun mauma pay ki di tataon nga mangibagbaga ka dagita nga ruwar nga tataon natutuso noon tuwami na kalandanon na ni COVID dito Pilipinas dila ta nagdyan di naggapuan na dito COVID doon tama di nagdadalso dito yung Pilipinas so di may pala ti Pilipinas mangtod mo ti problema dati COVID sika COVID makita ka lang kung ang road makita ka lang COVID ikulong ka loko ikulong ka ibulong ka dyan tiburubor mi makita ka lang ha puurang ka pay kide itali ka loko makita ka lang ha COVID ha ibagayo ka niya no ada makakita kay COVID ta inja itali dito ayan kibalay mi tapnon kasla aso nga hanga makaruka la pamayantay kasla baka nga madi nga nakatalilat ta data COVID doon tapno madi maiwarwarason chuk nga tinga COVID doon nakapagkasaw pay di kwat di tayo nangawon masado ti kaya kung may baga ka data COVID basta ibagayo ka niya no makita data COVID ta
tiliwon nyo ta itudyo kanya. Dito nga video ket nangi bagapay kanya dagiti tips nga maiwasan ti COVID. Iulitak la dagiti ibagbagada mo ti TV. Nurumar kayo, agusar kayo ti mask. Madi ulit patan data mask yu, ta iso ti mang protektar dito yu. Ayan ti kayo. Nurumar kayo pay. Madi kilata ngamin rumrumaron, ta ita kilata balayon. Tapno madi kay maakara nun. Tapos, dahil ibagbagada pa nga panagbuguyo. Don't forget to bring your alcohols. Dagiti sanitizer yun. Dagiti madulip lipatan. Dagiti nga bagbagay ta. Tatta nga panahon. Dagiti tinasisita nga alam nyo ka. Dagiti babagyo. Nurumrumar kayo. Dahita pa'y tip, imbes nga agririri kayo nga kayo ti rumbar nga maboring kayo dita balayo, usaroy ni dati kasko naman tatayan nga panagbanding dagita pamilyayo, ta mamimis, baka mamimis na kayo nga. Agubra kayo at the family activities, kas dry. At panuno kayo no anak ti mabalin yung obra, ulit kaunog ti balayo, ta malikiriri, nariri nga madiki makarkarwar ta balayo. Sapay ko matamaawatan ni dahil sa ibagbagaan na ko ta barang makatulong kanya yo ta madi kayo mariri ti tabalbalan yo tingatan nga kay pagbanding ti pamilya yo dagiti friends yo i-chat yo ida no mami sa dagiti friends yo ay baan nyo pa lang i-chat yo lang ta idan ka-video call yo adam ti cellphone nun mabalin nyo na makipag-video call ka dagita friends yo ti using your cell phone. Ba't hanapin kasi teknolohiya tatta awan teknolohiya tatta sa para nagkastoy nga lockdown awano natay ko matitattao kamay samo ang kailangan data cellphone. Madi makabiyag dagiti dadduman awan cellphone da usto di ba? Usara pa dati nga oras nga video ta paghamanan mo dagiti frontliners tayo dagiti frontliners tayo nga sobrang nga naaanos nga dakkel ti pasensya da nga agbanbantay ti kada barangay nangaroon ti ayun ti barangay ni dagiti barangay officials ni Poy kagangrunaan dagiti medical workers tayo dagiti doctors tayo kangrunaan amin nga tumultulong amin nga frontliners tayo ti lubong diti Pilipinas agyaman tayo mo kanya data iso dati mang banbantay kanya tayo kasi iso dati diti police tayo iso dati shield tayo kasi iso dati shield tayo kada nga virus kada nga coronavirus agyaman tayo kanya da dahil diti maibagakon anak ko awan ti maibagakon basta agan anak kayo dita balbalayo hangkay rumrumwar keep on praying maditay liplipatan ti agararag kin Apo Diyos tapno maawan dati nga COVID doon tapno maimbag ta amin nun maimbag tayo amin nun anak ko ta ikararagan tayo malagiti nagpositibo ti COVID maditay liplipatan maikararagan tayo padagiti frontliners tayo nga isot agbanbande kas ko nagtatay dati nga rodon ti kalpasanan dati laki maibagakon basta agkan anak kayo dahil unaon nyo data safety yo safety dahil ta pamilya yo magilipipat ang dagita bagbagi yo anak ko kas ko naman ang shout out ka dagiti iagbibuya nga taga sabsabali nga lugar sabsabali nga balasyo ta aw agan anak kayo dita Apo dita ayan nyo tasabi ko mas safe kayo keep safe everyone dahil ka lang ti maibagakon anak ko agyaman akon